Ngiyabonga uzintombela nebandla umthandazo wesabatha inkosi imbusisa. Indaba kaShembe inzima. Umuntu ongelo Nazaretha mangasimchazele ngayo angaloku ephike njalo athi ayikho into enjalo. Ngoba thina abantu asifuni into enhle makuyethu. Esifuna efike nomlungu. Fanele uBhombela wayeyazi yonke lento wayethanda mayithanda wayeba umlungu. Wayefana noJesu mama abulo kuphika wayephenduka ngazo isikhatha noJesu. Amen. Manje thina ke siyahlupha ngoba uNkulunkulu mayehlisela inhlanhla phezulu kwethu siyayikhahlela. Yasho umunye uthi anginakuthatha isinkwa sabaJuda ngisinikeze labaya. Nani phiwa nokwenu bese maseniphiwa kwenu nibambelele kona ngoba kusokuyiqiniso. Amen. Mina ke bantwana baNkulunkulu mangiyicabanga noma ngiyichaza ngithi mina angiyena uShembe. Kodwa uShembe umoya uphila ngaphakathi kimina. Ngilo moya enithi manicela izinto kumina bese uyaphakama lo moya unipha lezi zinto bese nibuya senze ubonga. Ukube phela angivele nguShembe nani ngayicela ngalezi zinto kusekhona baba. Wathi mayihamba ubaba sekumhola wasiphuma lo moya kubaba wasuhlala kumina umoya uShembe. Amen. Banenhlanhla bayambona uShembe. uShembe mayisehola omunye uShembe emisa eMagetsemane bayambona lo oholwayo esukuma ephuma lidla amaplango ezongena ephelele kulo usuke ephethe ubhoko phambili. Amen. Ngoba nje ngithi uxoxa ngobaba omkhulu kancane. Ubaba omkhulu umoya awulanda entabeni lo entabeni idlakaza. Lo moya wahamba wayali efuna wazwayithola le ndaba mayiseyithule le ndaba wasekhuphuka yakuyona wayifika imoya ehlukahlukene kufika emadimoni kufika yonke inhlobo eyayilingo. Kodwa sekuzofika lo moya lo ongapheli namanje usekhona wezwa ngephunga elimnandi ukuthi sekuyiwona lo moya wase umukela. Amen. Mayese umukelile ke eseyithulile nemithetho ukuphatha libandla wasehla phezulu kwentaba yomhlangano ahlangana nabezansi wase bachazela ukuthi nginyuke ngumfo kabani kanhliziyo ngehle senguShembe.
sihambe isikhathi ubaba mkhulu sihamba nabantu ke manje bagcobo befundisa ihamba nenqwaba yabantu bengambuzi lutho usuma ishosha ukhuluma abantu abangakwazi ukukhuluma kwenzeka yonke into abantu behlazinyo ngaphambi kwakhe phambi kwabo labantu ayihamba nabo kodwa babengambuzi lutho wabe sephenduka ngelanga bephendukela wathi uyazi nina esho kubefundisa washo kunina wathi uyazi nina sengabe nani isikhathi eside kabi kodwa yikho into enibuza kumina mangisithela ngali benibuza abantu lo muntu ebenamba naye bewubani niyothi bewubani base bephendula ke abantu ngoba wayebabuza phela ukuthi niyothi ingubani base besho abanye ke babekhona isikhathi sokuthi uElisha wathi cha ngiyena uElisha mina sokuthi uJohane umbhaphatisi wathi cha angiyena uJohane umbhaphatisi wathi uMikhayeli ingilosi enkulu ehlezulwini wathi cha ngiyena uMikhayeli mina base bekhathala bathe mase bekhathele wathi angisazi ukuthi ngizophendula nithini base batshela wathi mina nginguye onguye chazwa ukuthi nginguye onguye chaza ukuthi ngemva kwami akhulutho laphambi kwami akhulutho imini emhlabeni imini ezulwini yaqhubeka lento kwaShembe kwafika umkhulilanga wathi akulungile uma umuntu eqabalasa ikhombe emafini ethi uthandaza uNkulunkulu esemafini ongabonwa uthandaza uNkulunkulu ombonayo ohamba naye odla naye inkobe uthi mawucela kuya kuphendula same time wahamba isikhathi wafika umkhulu inyanga izulu yabe sibhiliti intombazana eyifaka amahili ithi indaba lo baba mayiqhamuka lapha abantu bahalalise bethi uyingcwele amili uyingcwele niyenzelane noba lento esho kuJesu phela wasengalezo sikhathi baba mkhulu ukhulu inyanga izulu yayisifuna ukutshengisa lo ntombazane ngoba uShembe noma ungakhuluma le ukuthi kodwa uyakuzwa amen wasemtshengisa ke ukuthi ubani yena mayithanda ngaba uJesu manje mayithanda abe uNkulunkulu manje mayithanda abe uShembe manje uzokunika lento oyifunayo wabe sephamisa izandla zakhe iyayihle nje banihleli intombazana eyivashile esontweni manje ke isikhathi ephamisa izandla yasibona amanxeba la uJesu abethelwa khona esiphambanweni yakhala yathi kodwa benisifihlelelani ukuthi kanti nihleli neNkulunkulu silokusamba INkonzo esingayibona kanti nihleli noNkulunkulu uNkulunkulu unihamba naye uShembe ngeke umqondo akaziwa nami ngiyakhuluma nje ngaye kodwa hayi khona la kuhamba khona bese ngibuye ngiyama zolo lokho kale khona kumama kade ethunywe umuntu ovuke eboxini emakhazeni
uthi lo mama uthunywe isihlobo sakhe sisesibhedlela sisakhishwa amakhaza kodwa sesiyaphila sisacilwa kwabe sisemakhazini uthe semakhazini lo umama lo uthuma omunye umama oyisihlobo sakhe owakuzona lezi inkalo zangala ukuthi sengikhohlwa igama ukuthi bathe yikuphi kodwa kulona la kamhlaba yalingana wabe sepapa bake lo mama uthi lo mama lo bese boxini ubone ubaba mkhulu uBombela wasembuzo ufunani la wabe sethi vuka uhambe uye lapha Esiba uzofike fice UNyazi bese uyanikela unikelele lo wakini umnikelele ukuthi lo mama lo ohambile emhlabeni ubeyiwesile uthi akayonikela lapha anikelele le nkonzo yale ekhaya ngoba le ezulwini azikho ezinye inkonzo kule nkonzo kona le nkonzo kuphela umfakazi waloko umkhize umfundisi wale ekhaya nabanye ngoba phela ngithi ayixoxe ngofakazi Sineke lo mama esesibhedlela lo uvukile. Uvuya kuthi ngikuphi la? Ithandeni into yenu maNazaretha. Namhlanje sila ungathi kade safika ungathi umuzi omdala yabona uNkulunkulu into yakho uyenza ungayazi noma ivuka izolo noma ivuka ekuseni noma ivuka emini lo muzi yakusho lo muzi kungokuqala sibona ngiyacela ke nje kuNkulunkulu bala libandla ukubani nabantu balelizwe namakhosi alelizwe ukubani kuba khona kwalomuzi phakathi kwalomhlaba wabo inkosi zibabusisa amen. Bunani uvele mafi uzoyizaba wonke
Siyabonga bantwana baNkulunkulu Nkosi zinibusisa. Shembe inzima nani bantwana baNkulunkulu anothi akekho umuntu umgcojwa noma ushemba ngaya komakhelwane hayi khona kodwa isifiso senhliziyo ukuthi nami ushembe ngifuna bakafike kwelami ithempili. Nami nje ngiyafisa ukuthi ushembe afike kwelami ithempili mhlawumbe one day njengoba benza abantu balelizwe sebehalela ushembe bacela one day bawuthola. Uyabona nje ngabe siyaqhubeka sithi ukuhlala ngoba sitsheli kahle la kodwa manje bayasifuna eSwazini. Kodwa-ke ngoba nani litholile seniba nethemba nangokuzayo ukuthi cha masithi Shembe siyacela emazweni angakithi. Into efike ngiyibuze mina manje ngicela ngiyabuza ukhona yena umuzi wabamkhulu wafika la walala phansi kwesihlahla ngoba lapha okwamdluli lapha bemlalisa phansi kwesihlahla. Manje mina ngeke ngilala phansi kwesihlahla ngilala enzima endlini enzima. Manje seniyosho mayithuba likhona nesikhala sikho lithi imvangeli imidluli hamba usicelela kubaba ukuthi besicela akazi ukuthi halamuzi ngala sizwe leliphunga lasezulwini. Futhi lingakwadi noma ningadinwa mangabe ushembe ethi ugcwele kwidayari amanazareti asezale kakhulu asegcwele umhlaba. Yabona nje kumanje kusenemizi yakhiwayo abafisayo ukuthi sifike kuyona. Manje abantwana bankulu anobekezela ungifundela lapho Jacob 5 verse 7 or 8. Isango ke selisa ngamala amala iza ngamala how big
usuthulile ba ngakho bekezelani bazalwane ize ifike inkosi ngakho bekezelani bazalwane ize ifike inkosi bhekani umlimi uyalinda isithelo somhlaba bheka umlimi uyalinda isithelo somhlaba esiyigugu ebekezelela sona size sithole imvula yokuqala neyamuva bekezelani nani niqinise izinhliziyo zenu ngokuba ukufika kwenkosi kuseduze sekusondele ba nani bantwana balelizwe ukubekezela kwenu uthele izithelo ezinhle ngibonge-ke bantwana baNkulunkulu umhlangano ubuhle bomhlangano ngena manje sesiba uphetha semaphethelweni kodwa ngibona yonke into isihamba kahle phinde nginibongele ngenhlanhla ehlele phezu kwenu sizwe saka ngomezulu namaNazaretha lelizwe ukuba nivakashelwe uShembe namaNazaretha asebuhleni yabona uyinhlanhla enkulu uma uvakashelwe uShembe uqhamuka uShembe uqhamuka nezinto eziningi uqhamuka nemvula ujabule konke okukhona phakathi komthunzi welanga inkomo ijabule umuntu ajabule imbuzi ijabule izihlahla ijabule emva kwesikhathi eside uShembe agcina ukubala ngoba phela wafika umkhulu ilanga kulelizwe abashoyo bathi kwaku-1961 noma 1962 kulapho kodwa-ke uma esehamba akazange ahambe nobungcwele wafika washiya ubungcwele ubungcwele bulinde obunye ubungcwele washiya ubungcwele sikwaze kuye wafike umkhulu inyanga yezulu kulobo bungcwele obenza sibe la njengoba sila yani mema bafowethu wethu nani bonge uShembe enikhumbulile namaNazaretha asebuhleni emva kwesikhathi eside uShembe yagcina ukuthi ngathi kungokuqala ukuthi uShembe ahlale kule ndawo amasonto amabili akulabantu balana-ke lamasonto amabili mhlawumbe wathatha ngeminyaka eyisihlanu ngoba bona into abaqala kuyibona ingane sathi umkhulu ilanga la ngabe phela lowo muntu akafuna ukugana nokugana ngabe isikhathi simdlulele 1961 uthi awuganile awuganiwe futhi ubile likhathi ezothi uthi ubhutshu phela umuntu waganiwe akabizwa ngesibongo ngizwe la isontweni libizana ngezibongo ubiza nomfana ongaganiwe ngesibongo ngangifundela incwadi lapho
Philippi 1 verse 3 no 4. Yani mema bafowethu wethu nani utate wethu awozani namhlanje kancane esinye isikhathi mfundisi wala ekhaya uyangichazela uyangixoxela othi ngesinye isikhathi isikhathi samabuthingo ubuthingo kuNkulunkulu uzalani nami ke ngoNkulunkulu ukuthi ubabukhathwayo wayeza ubaba esuke endlini yakhe ezongena ethempelini umuntu waze wacika icamehlo ngoba ulazi kahle uthingo kodwa la ngishintshela ngalelanga laba nenwele ishaya emagxalabeni ukuthi khona wayengakholwa ukuthi ubaba uNkulunkulu wayesemtshengisa ukuthi mina ngingaba uJesu manje ngibe uNkulunkulu ngibe yonke into
manje thina ke into eyodwa esihlupha ngayo abanye banama ngenyawo afuneki uma wesontweni kulamasonto lawa kufuneka kukhali ihili phansi siziqala siqwa singisiwangena uma sisibanibani hayi lesonto nongangena sikunaki sibuka ihlabelelo ngoba sizile kuzobheka abangenayo nabaphumayo sizele kuzothola lento ethi uyibusiso singayifunda masuyitholile ba ngathi ukukhulula le ngiyambonga uNkulunkulu wami ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke ekunikhumbuleni kwami konke ngezikhathi zonke ekunxuseni kwami konke ekunxuseni kwami konke ngani nonke ninxusa ngokuthokoza ngenxa yokuhlanganyela kwenu ivangeli kusukela usuku lokuqala kuze kube manje kusukela ngalesa sikhathi silethe one day kuze kube manje sekuyifinali sikhona la emzini wasosiba kanti safika ngasasikhathi umuzi wonke wenjina sanginibongele abantu balawo usiba ngento eniyenzile enhle cha umuzi ningakhele wona muhle Shembe inyimbo umuntu okwazi ukwakha into enhle izohlala uShembe ehlala igogogweni ngoba phela uShembe uyabona ukuthi uShembe yini into uphathwa kahle manje ngishayisa amavunguni ngiphinde ngibuye mina wagcina ngobaba omkhulu kulaliswa indiya esibayeni sembongolo mina ngeke ngiye lapho indiya lajideka ngoba mina ningazi ubale lemfoko lapha sekhanya ugesi athi ungekho uze ubaba omkhulu ungena nje emzini wendiya ngoba nani ngafuni neyasemakini imizi kodwa manje seniyabona hayi akusizi kuma akakwashiya indoda enamadeva athosiwe ngibonge ke abantu namakhosi alelizwe ngendlela angimukele ngayo inamakhansela bekhona la ehamba nenkosi bezongayimukela sengibonga nabantu abakhelele lelizwe akakhulukazi abangakholwa ngoba phela inhlonipho abasiphe yona akekho umuntu osakhala ngokuthi ubanje unkunzi akekho ukhala ngokuthi untshontshelwe isikhwama sakhe konke nje kuhamba kahle ngithi uNkulunkulu azabakhumbule abantu abaphi ibusiso
bese enza ke ukuthi bakwazi ukuphila bangavumi uma bangene phakathi kwabo ngoba usathana ungena kancane kubantu yagcina sigxilile bagcina bengasazi ukuthi kuphi okuhle nokubi noma ngafika into enjani ithi abayekele okusemakhanda abo nasenhlizweni nasengqondweni zabo bathatha indlela abayeka yena lowo muntu ngoba obebafaka isigugwini okwamanje abantu balalizwe basezulwini bantwana bakaNkulunkulu kuthiwa lo muzi wawungapha ngasendla la ngasendla uma uthi ngasendla nje ukhomba ngasendla la umkhulula ngayo ubeke khona these kufika umkhulu inyanga izulu wase ufuna ke ukuthi wehle kancane ngoba lo la ngaphezulu kwakuthiwa khona kwamngoma ezulu Shembe akayifuni leyo nto uthi ngathi umuzi wakhe bese uthi uwantombela wase uyehlisa ke umkhulu inyanga wasehla ke namadoda ayehamba nawo leso sikhathi beyifuna le ndawo wasefika kuthiwa wathi mayifika wayesethi wase bemvula isihlalo sakhe ehlala la khona isihlahla esilanga emva kwami akujwayelekile ukuthi sigenge isihlahla sawaphumula kusona uShembe siyahlala nje ziguga zonke izihlahla ezithule nje sona nasi sisekhona la emva kwami la wafika waphumula khona inyanga yezulu la iphumule khona kwasekuba umuzi amen wabeke sehlaba isuwila athi wasithi awakhiwe lo muzi wase uqamba futhi negama wathi sosiba ngifundela lapho Deuteronomy wase wakha lo muzi wase uqamba igama kodwa kuthiwa lo muzi kube nzima ukuthi wakheke ngoba yonke into inesikhathi sayo amen izanini ezizweno Deuteronomy 12 verse 11 no 12 izanini
kuya ukuthi kuleyo ndawo uJehova uNkulunkulu wenu ayakuyikhetha kuleyo ndawo uJehova uNkulunkulu wenu ayakuyikhetha ukuba kuhlale khona igama lakhe iyo le nise lapho konke enginiyala ngakho iminikelo yenu yokushiswa nemihlatshelo yenu nokweshumi nomnikelo wokuphakanyiswa esandla senu nezithembiso zenu ezikhethiweyo enezithembiso kuJehova niyakwenama phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu nina namadodana enu namadodakazi enu nezinceku zenu nezincekukazi zenu nomlevi ophakathi kwamasango enu lokhu engenasabelo nakho amen. Amen. Ngiyabonga ke mfundisi ungipha lamazwi ngicela ukuthi umfundele wona le ncwadi lena sophuma nje manje simaphuma INkonzo bese siya khona lapha kule ndawo esayikhethelwa umkhulu inyanga yezulu ubane iminikelo yethu iye khona nemhlatshelo nayo yonke into esicelayo sithole khona. Nkosi mbusise. Base beqala ke bewakha lo muzi. Kodwa kuthiwa wawungapheli. Into edala ukuthi into kaShembe ingapheli. Khona badonzele emuva. Abaye banezifiso ezokwenzela uShembe ukuthi abantu bezela uShembe ukuthi abathandwa. Yabona waseqhamuka inhlayisuthi nje itshele abanye la ukuthi manje bengicanga ukuthengela uShembe imoto. Usukuma lo ngoba phela akasazi ukuthi kuphi la noma ikubo noma esesontweni. Umthengelelana imoto eziningi. Hayi ngisho into eshiwo yini laManazaretha. Umuntu ilento isuka ngaphakathi enhlizweni yakhe. Wena uyayiphikisa. Ngoba usazi wawufike kanjani uzokwenzani la. Uhambe isikhathi ke sasesifika la. Kodwa mangekho ukuhloniphana iyona lento edala ukuthi ukuhloniphana nokuthandana makungekho ayikho into yaphambili. Kufanele amanazatha nazi ukuthi into ehamba phambili emhlabeni ukuhloniphana nokuthandana. Amen. Yabona ke la kukhona uthando nokuya phambili impumelelo ikhona. Ube abantu babelaba behlangene bethandana bemunye ngabe lo muzi kade waphela. Kodwa baba besha abanye bethi awakhiwe lo muzi. Abanye badonsi inyawo. Noma umuntu enikelisile engabe sathi ngidina athenge uflower nempuphu yodla ingane zakhe. Ungazilisa ingane zakhe isono.
into la ekhaya iyicala makuyibiza ngaleli ikhaya into yakho iyicala uyabona inkomo kaShembe ihlala emzini wendoda esibayeni sendoda if uyiqothule zonke kade zikhona kusala yona zife zonke lezi mangabe nemunye ayikho into eyomelana nani ngoba phela lo muzi ungeminye imizi emidala kepha ikhona emisha yakhiwe yaphela lona uma uphela manje kodwa ke ngingablame abantu yonke into isikhathi sayo mhlawumbe wokhiwe wokwenziwa ukuthi mhlawumbe lo muzi uyophela mase kuyisikhathi sayo kodwa ke wona hayi kubashikilisile into ababengayenzanga abantu balelizwe ukuthi uyabona mawuthi ucela ukwakhela uShembe umuzi ngisho ngomlomo bese kuphela kanjalo uqhuba noma imbuzi noma iduna noma inkabi ningamadoda alelo lizwe bese nizocela ukuthi uShembe anipha amandla ukuthi lo muzi wakheke usheshe manje nina ngenithi ngicela ukwakhela uShembe umuzi bese ethi uShembe Nkosi nibusise bese nihamba anwacela ngamandla yabona manicela amandla buke qhamuke umuntu oyingunguluza hayi akasawabisi ngingunguluza labantu ngoba basisiza Welcome kumuntu we ongayigqokile ngube emhlophe. Akibe u10,000 nganikela la emzini ulesakhiwe sakhela uShembe nganikela ngalo 15,000. Ngicela niyothenga ama blocks nami ngilobela imigama encwadini yokuphila. Ngoba phela niwacelile amandla ukuthi lo muzi wakheke. Imali iqhamuka ama side wonke. Kanti thina sinzima thina sifanele ngomhlophe ngonikela nje ukhipha bese yabheka akukho 20 rand akhipha 5 rand manje uphila ninomuzi kufa isona njalo uthanda imali kakhulu eManazaretha athi umuntu nimthengelelana uShembe imoto neimoto eningi asho le hamba ngayo ayicela kumina hayi madoda yekeni lento sangiphethe aManazaretha lelizwe igcina kuba la ngathi ngifuna luqede lo muzi ngifuna mina unilethela umhlangano ngiyabonga ngoba ufezekile ngikucelile umhlangano uhlangane khona la uSiba futhi ngeke ngiphinde ngiyeke ukufika la kunina manje ngifuna ningavumi ke ngoba nina nidume ngenhlonipho kulelizwe ningavumi kube khona umuntu othi shintshani le ndlela yokuphila inhlonipho ngisho abe ukuphila iyakha mayithi umuntu yekani le ndlela yokuphila eniphila ngayo anoyeka yena kuba khona abantu abayinkinga
abangayifuni into enhle bayinhle into bayifaka unyawo nize ngoniwa naye ningazoni futhi Amen. Yabona mawuzela esontweni ungayezi khona into okuthiwa amashini kudala ungabi namngani ungabi semashinini umuntu uduma nabangani akhohlwe into yamletha la ekhaya uyabona yinye into ekhipha umuntu ekholweni uphume emiyalweni kaShembe bese uzenzela okwakho lokuhlakanipha ukudlula ingqondo yakho fanele uhlakaniphe la ekhaya kodwa hayi ungahlakaniphi udlula ingqondo yakho uzoqinisa ushaya imithetho kanti la unedokoda unamuzi uShembe unomuzi lokuhlakanipha kakhulu futhi akufuneki lokugijima kakhulu akufuneki ngoba ugijima uzudlulela ukuthi wakuyawina khona uwine uze ufeyile indlela Shembe lula kodwa yabehlula abaningi abangani mhlawumbe nasebusuku ebumnyameni into ongayisukelanga kimi into fana mawenze mawula fanele ujabulise abagcotshwa bakho ubahloniphe wenze yonke into ngokuyihlonipha kusikusini kuzwile sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo samashuma isishiyagalolunye nantathu 93 sizocela umvangeli uzikhali wasentongani asola nesihlabelelo inkosi imbusisi Amen.